Pozdrav dragi gledaoci, Jovana Šmizla, naša lokalna detektivka za tračeve, ekskluzivno je otkrila u emisiji Pitam za druga jednu od najluđih priča koje su ikada izašle iz naše kafane. Ana Ćurčić, odjednom, više nije samo Ana iz kraja, sada je i glavna junakinja naše sapunice uživo. Hoću da ti otkrijem nešto što će te baciti u šok. Ana, ona naša Ana, znate je, ta žena je nešto posebno. A posebno kad se taji i sastaje s momkom svoje rođene ćerke. Znaš, to nije obično upoznavanje, to je bilo kao da su se dopisivali u nameri da naprave događaj veka. Sve to se dešavalo kad je naš Zvezdan bio u realitiju. Znači, moj dragi Zvezdan, dok je on bio zauzet kuliranjem u realitiju, Ana je bila na terenu, sa ćerkinim frajerom. Žena je odlučila da se zabavi, a gde ima dima, tu ima i vatre, jel da? Pa eto, dimilo se tamo gde se najmanje očekivalo, a mi smo svi bili u oblacima. Ali to nije sve. Ćerka, znate, ona devojka, ona ima tetovažu sa Zvezdanovim imenom. Znači, šta ti je to, jel? Kad kažem da su ovi naši kao i sapunice, ne šalim se. Toliko o porodičnoj lojalnosti. Zaključila je Šmizla, dok su svi prisutni ostali bez teksta, pitajući se šta li je sljedeće u ovoj divljoj vožnji kroz naše komšiluk. I dok se sve ovo odvijalo, niko nije ni slutio da naša Ana, umjesto da bira svoje društvo iz kvarta, organizuje pravi, univerzitetski kurs iz ljubavnih veza. Pa eto, izgleda da je Balkan ipak pun nekih skrivenih romantičnih genijalaca, ili možda samo velikih ljubavnih zavodnika. Kejo zna, možda je sljedeća tema ljubavne lekcije za sve uzraste, a predavačica, niko drugi do naša draga Ana. Ovdje je svako veče kao u sapunici, samo što nema ni režisera ni glavnih glumaca, samo naša draga, divlja stvarnost.